Adik Maria bele bang tilet kalau dililit incin permata kajut lupakan bejut penyakit supaya bek trip abang merana. Alah. Soal Maria begata ungke di sigalan puet meblek-blek mata lun menit gata sebagai pijet tetap lun pilit walau kajanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kuala lagi bang Kuala. Biasa. Dah lama tu. Patah Iyo bang kuala. Agak. Jalan dulu nama dah. Oh cik. Mengaji tak pegah abang. Jilun kalau wiu nun. Kabar Kadek bro bang. Kamu dua aja bang. Ma hana totok long. Ru ilom. Oh ma bekan besar. Tajak kena hana tu. Ma anak pun tak ada banyak ada. Padahal kan bang kuala awak ino. Masa telah teruk kawai kamu. Akan menan. Kan lagi nyan bang kuala zanyo dang minta ngunci alpat le. Oh, pikir nak peluk pemano le. Anak perlu pemano. Menan. Okey netizen, uronyo jumpa lagi dengan Bang Kuala. Uronyo nak ketemu dari TV Butung dan Bang Pateh. Uronyo ajak bersilaturahmi dengan Abang Kuala. Usago Kuala Pesisir ah. Okey Bang Difki. Jadi tanya selama bantu pantunyo katrip lah tam duri media kan. Ya. Tapi tanya hanatrom pernah lom bertatap muka. Uronyo dron katu balun dan lun kalau kalian memang tampan ron lagi orang India. Akibat dia. Jadi dasar tuna Arab. jadi Don salah satu vokalis dari TV Butung. Jadi lu nak kena tanya Mbak Don Becut. Kiban dah pegah ji ya. Don mulai mempantunnya dengan Maria yang kepadum karena yang lentupu pun Maria olehnya Bang Butung oleh Bang Kuala kan. Ya. Alan hadir drone di tengah-tengah kamu olehnya drone nama apa yang kelima? Yang keput. Yang kepa? Oh. Dia dasar lun bela Bang Betung katanya. Ya betul. Bela Bang Betung. Karena so mentang yang tamang ke Maria, halang lelu. Oh. Ya, hana payah ahli usaha mak je. Berarti drone teman setia Bang Butung ah? Ya, macam tu banyak juga. Tapi hana ya aku. Jadi kan pada masa fall paduk leh hantar laput. Nah aku ke mantu ke Bang Kuala. Bek le perkara Maria nya aku meratip. Nah meratip dah. Betul. Nah. Cikalah matip tapi. Ke yang bek le nanti bujuk ke penyakit. Datang merana. Jadi gini bang kan. Jadi pekan je hanalun balah watenyan. Lun fikir TV Butung dengan Butungnya saboh channel lagi. Jadi nanti kalau lun balah mesti ke Bang Butung, oleh lun kena geron dia ka mutindi. Jadi seakan-akan lun tu lihat pantun hang tu hoba kau belah don dalam saboh balasan lun balah dua boh geng. Maka nak aku pergi enam bela Bang Betung dari TV Betung. Bang Kuala pi sabo. Kan ke nya. Kami nanya dua boh Bang Kuala pi ni kala ni. Hai lawan ni nah tabo tu gentayangan Jadi Bang Pateh. Kipan. Bang Pateh memang berat mirip dengan Pateh asli. Ane nalon kan wak Papua. Papua. Nyan Atino ka Pak Danau Toba nah, tapi ni yang rumah. kan sangkok je laga Oh, nyo pusaka. Hadiah dari ko. Dari go. Ya wak Madrid. Jadi Tepi kilo. Jadi orang sapat dengan abang TV Betung. Toto. Sabo channel sih. Sabo channel. Kamu sabo channel. Dan bagian pu banyak mbak. Ilun pakaian pe campli pina. Pakaian aduk-aduk sumen nang TV Betung nah. Pokok cih naman tu. Pulih ni pegat. Cancan kaku melaku. Cancan kaku melucu. Ya. Mana lah kira-kira. Okey, bang. Jadi uronyan kadang lun hana sempat lun balah ada drone jina uronyo lun balah teman. Karena lun pikir uronyan ada gop Ata TV Ata Bang Butung. Jadi hana lun balah jino lun lun tupu drone adalah berdiri sendiri dengan channel TV Butung Semoga TV Butung terus berjaya apa? Amin. Jadi lun jino lun balah aju. Jino ju. Nekeun kata pun nekeun nya malun.
Cok tawai pun kata jino je. Atan nu janji atan dengkeun kelorongnya pun nuke. Oh, nah, Be ni begah Bang Kuala na balah bandun. Bang Kuala orang balah mandum. Yang nak kita gimana kah? Hana apa dah gitar, nyo mah ada bena ben hana hana hile onyo. Onyo detam ngan ubetu ju. Kare. Kume ramah Bang Kuala tu aja. Irama nu ji, irama jamrut ji. Menyodi betong megah krung isep inandum pusep mandum belanja jino Bang Kuala bedah meratep sigalam tepet dua anak mata. Kayak bedepe mata lu. Nya negara yan. Adik Maria bele Bang Tilet kalau dililet incin permata kajut lupakan bejut penyakit supaya trip abang merana. Alah, abang Kuala hana duri merana abang Kuala. Bang Kuala nyo ki Bang Kuala nyo. Peraja ane peraja kala. Menyo itong ngembah gle minan tengah. Ya. Ka. Tanya okey. Memang beresnya Bang Kuala. Di jalan raya motor melet-let tajam si alet kulit terluka haba digata cukup tersakit lagi terpicit nyan asam cuka soal Maria begata ungke di sigalan puet meblek mata lun menit gata sebagai pijet tetap lun pilit walau kajanda. Abang Kuala nak terus semangat bang. Beres. Ada ni je penganjur nu pupu nu fitnah ke Bang Kuala ke Tom dan nu fitnah Bang Kuala nak ya macu. Hadiah ke lu macam mana? Ada ya kecamatan ni cok satu putabah dak mulai nujuk. Jino ju. Satu ku cok di lantanya hanya pakai lem malam ku menjaga. Gay Bang Kuala. Gaya Malam mata aku beli fikir bantun ni kalau mak tu punya bacut nah. Ainya hitam. Pamatai. Pamatai lun terkesan dengan Ron sebab Ron waktu yang nekun lagu memang patih yang asli memang mesanut dah. Lun mentang mula-mula lun kalau baca channelnya. Oh. Yan ke tapi kata wa pandon ji hana le tingkat ji no. Ke nekun pung itu biju nu pegah hancur. Nu pegah ju nyo mentang bulai lu beli tewah menyebar nikah ju kono ju ci. Hancur. Sebab long kan menyokal aku kan kata wa hanjek leke. Mainan ke pegal lemak rumah. Oh. Jadi hancur. Menan. Jadi dan pantonya so pegat. Kamu pegat. Nyoti pi putung yang pegat. Oh, dan tukang kunji. Menan. Tapi menyokal lekeun ke pegal lemak hang ke bili. Hancur sika. Hancur tua ke meteca. dibedak awak video. berarti bang batehnya mesti nak durasi ke mantun anji ulang-ulang tek 3 mentang monyo tanyo hana kuat ingatan tua. Jadi bertiga apa je hupu bang bateh rumpun. Rumpun dengar. Bawang putih. Menan. Kan? Ngan kalanya. Okey, uronyo kali kalian disaksikan kidro bahwa Abang Kualanya bukanlah sosok yang sombong lagi Ron, tapi Abang Kualanya nak pegang pertemuan mengikatkan tali silaturahmi dengan TV Betung yang kada dari Jiun Ucak tu Balun. Lun lagi terima kasih Tat dan Bang Pateh, semoga uronyo selalu sehat. Amin. Bermudah rezeki kan, terus berkarya sampai sukses Ron. Sampai singa ana urungkeun wate ka Udron Kajaya sampai di kezenganya di Butung saudara Lun Jino menang Cik Bang Kuala. Jino dia menyoga sin Cik Mukui dan Dika mikala nan neo. Ya. Menyoga kaya ramai saudara neo. Hana duri katro cederanya ni begaso nya Bang Lun, Cik Lun. Adik Lun tapi nyoronyo hana. Yang penting tanyo bek sombong dan bek angku ya. Terus berdoa Bang semoga sukses tanya memandu menang Cik Bang Kuala. Jadi betua subscribe TV Betung. Subscribe, like, share and comment. Dan Abang Kuala nak pegah li cik kata betul aku pegah Abang Kuala kannya. Nyong aku pegah je 3 tu bet tua kadang ro kat tua. Kadang malam hana ge udah ge euro kadang nak nonton. Nyong aku pegah 3 tu bet tua. Ne subscribe channel Abang Kuala apa? Ne share dan komen bet tua.
Nyo, subscribe je ta bang Pateh pu nan channel Bang Pateh. Ana kamu cik apa? TV Betung. Oh TV Betung je. Ah. Oh dan Hana berdiri sendiri. Anda Oh. kamu cik rame-rame. Oh, rame-rame. Rame-rame seru. Ya, Ah. lagi kena runtuh ha. Behe karena pakat, kuat Ah. karena sama kan Ya, betul. Jangan salah Ya, lihat. yang ke Bang Pateh beraninya karena kami konya. Okey lah, berhubung wate katuput asar pikato. Lun laki pamit awak dron pu ni paji hui pu nejib bu atau nejib mi ni pesan you tu bayu bak ke bangkola bayu. Bah? Lu ada betul lagi berah. Ha? Betul berah bayu. Pu ke pasal lai. Kan berah bayu bandung mim. Betul bayu. Oh, tak berai petan je Bang Pateh. Petan. Buat apa? Mame. Oh, tak berai. Ju bah. Okey okey. Kau okey boleh laki pamit Bang Pateh semoga terus sebut karya Bang Pateh. Oke, siap. Kapere ya.